Poštovani gosti i prijatelji Matematičke gimnazije, dragi profesori i učenici, otvaramo svečanu akademiju povodom dana škole. 48 godina je za nama i za to vreme Matematička gimnazija ne sagledava samo svoju prošlost i ne govori samo o svojoj sadašnjosti, već je mnogo više zagledana u svoju budućnost. Ove godine na dan škole sećamo se i profesora Vojina Dajovića, jednog od osnivača i utemeljivača ideje o Matematičkoj gimnaziji. Vizija profesora Dajovića pre 48 godina, vrlo smela i nova, našla je na podršku njegovih saradnika koji su znalački procenili vrednost i neophodnost jedne ovako koncipirane škole. I danas, 100 godina od rođenja profesora Dajovića, s poštovanjem i uvažavanjem pominjemo njegovo ime. Kao što red nalaže, zamolio bih direktora škole, profesora Srđana Ognjanovića, da otvori našu svečanu akademiju. Dragi gosti, poštovani kolege, učenici i profesori, ja vas pozdravljam danas na naš 48. rođendan. Pre 48 godina je proradila Matematička gimnazija. Ove godine imamo i posebno zadovoljstvo da se ovaj jubilej, datum kada je škola počela sa svojim radom, poklapa sa svogodišnjicom jednog velikog čoveka, jednog velikog vizionara, koji ne samo da je osnivač naše gimnazije, nego je dao ogroman doprinos razvoju matematike u Srbiji i kao osnivač Društva matematičara i kao profesor na Matematičkom fakultetu, koji je mnoge inovacije tamo sproveo, kao vredan naučni radnik, kao čovek koji je dao ogroman doprinos razvoju matematike i u drugim delovima bivše Jugoslavije, ali i u drugim zemljama. Radi se naravno o profesoru Vojinu Dajoviću. Mnogi od nas ovde prisutnih smo bili njegovi učenici i studenti. Teško je naći reči da se opiše kako je on uspešno radio i vodio sve ono i istrajavao u svemu onome što bi započeo. Kada govorimo o Matematičkoj gimnaziji, apsolutno je daleko najzaslužniji za postojanje ove škole. Evo, mi smo malo pre na razgovorima koji smo imali, skupu koji je posvećen bio baš tom jubileju, jednoglasno zaključili da bez ideja profesora Dajovića, njegove upornosti i vizija, Matematička gimnazija nikad ne bi ni postojala. Zato ćemo i deo današnjeg programa posvetiti nekoliko minuta, nekoliko reći o ovom velikom čoveku. Ja sam samo još hteo da dodam da je, evo, prošla još jedna godina u radu naše škole. To je, tako, ako može da se kaže da rutinska godina, ako je rutina da se osvoji preko 20 medalja na međunarodnim olimpijadama i takmičenjima. Imali smo i, naravno, druge veoma uspešne rezultate, jedno divno okupljanje kada su gosti Matematičke gimnazije u junu mesecu bili mladi ljudi iz preko 20 zemalja širom Evrope. Održavamo i letnje kampove, letnje škole, zimske škole. Dakle, osim ovog redovnog rada koji daje sjajne rezultate, trudimo se da matematičku ideju, ono što je nekad i sam profesor Dajović zamislio, širimo u svim pravcima. Završila je u školu još jedna generacija maturanata i ovoga puta među njima ima izvanrednih učenika. Za mnogi od njih ćemo slušati i čuti narednih godina. Ne znam sada da li da se hvalim ili da krijem podatak da i ove godine imamo 5 studenta, 5 bruceša na slavnom univerzitetu Cambridge i 2 na univerzitetu Oxford, ali i da će svi ostali, oni koji su odlučili da studiraju naše beogradske fakultete, ja sam siguran, biti veoma uspešni i da će dati svoj doprinos razvitku ove naše zemlje. Hvala vam još jednom što ste došli, želim vam da se lepo provedete i da u zajedničkom
društvu i malo druženju posle ovog skupa, popričamo, nešto možda pojedemo i popijemo. A sada bih zamolio profesora Vladu Mićića, koji je dugogodišnji saradnik i profesor naše škole, da kaže nekoliko reči o svojoj saradnji sa profesorom Dajovićem. Hvala. Ja bih samo ispravio koji je bio profesor ove škole. Davno već nisam to, nažalost. Profesor Vojin Dajović rođen je 1914. godine u Nikšiću. Diplomirao je na matematičkoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu 1946. Doktorsku disertaciju odbranio 1956. i posle toga radio je na Prirodno-matematičkom fakultetu do penzionisanja iz zvanja redovnog profesora. Umro je u Beogradu 1993. Sahranjen je u Aleji zaslušnih građana na Novom groblju, a posle njega ostala su dela koja traju. Ostala su sećanja koja ne blede. Ovo je prilika da se dela setimo, a sećanja osvežimo. Bio sam student prve generacije matematičara koji su predmet teorije kompleksnih funkcija slušali kod profesora Dajovića. Pod njegovim sam rukovodstvom magistrirao i doktorirao, a usto imao sam privilegiju da budem njegov bliski saradnik u ostvarivanju svih brojnih aktivnosti, akcija i dela o kojima će u nastavku biti reči. Možda me to kvalifikuje da budem prvi koji se obraća ovom svečanom skupu. Profesor Vojin Dajović bio je čovek kojem je bilo stalo. Bilo stalo do mnogo čega. I to pre svega u onome što bismo mogli nazvati matematičkoj stvarnosti države ili država kojima je delovao. Bilo mu je, na primjer, stalo do opšte afirmacije matematike kao fundamentalne nauke i kao jednog od najvažnijih nastavnih predmeta na svim nivoima. Bilo mi je stalo do osnaživanja pozicije matematike i uticaja matematičara na celokupnu društvenu stvarnost u državi kroz delatnosti udruženja matematičara, prethodno matematičara, fizičara i astronoma, kao što je društvo matematičara i nekad postojeći Savez društava matematičara Jugoslavije. Bilo mi je stalo do suštinskog poboljšanja obrazovnog sistema u celini, kako je on govorio, duž cele vertikale, od osnovne škole do univerziteta, i što treba posebno naglasiti, po uzorima afirmisanih, razvijenih obrazovnih sistema drugih zemalja. Bilo mu je stalo do unapređivanja i osavremenjivanja nastavnih programa matematičkih predmeta i svih činilaca obrazovnih institucija, udžbenih literature, nadzora nad delovanjem itd., kao i stalnog stručnog usavršavanja, seminari, kongresi i sl. Nastavnika koji učestvuju u njihovom uspešnom ostvarivanju. Bilo mi je posebno stalo do brižljive identifikacije i sistematskog negovanja obdarenih mladih matematičara kroz dodatnu nastavu, specijalizovane škole, letnje, zimske škole, takmičenja itd. Bilo mu je stalo do negovanja naučnog podmlatka kroz uključivanje širokog kruga matematičara u ceo spektar naučnih aktivnosti u oblasti matematike i njenih primjena, kao i obezbeđivanja uslova za obavljanje takvih aktivnosti.
naučni kadar, seminari, simpozijumi, kongresi, literatura, naučna usavršavanja i tako dalje. I bio je spreman da se zalaže za ostvarenje tih ciljeva neprestano i sa puno entuzijazma. Prihvata je obaveze ne štedeći se i ne očekujući priznanja za svoj rad. Uz saradnju sa brojnim saradnicima, koje je birao bez ikakvih predrasuda, što ću ponoviti, bez ikakvih predrasuda, uz jedini uslov da iskreno veruju u opravdanost određene aktivnosti, uspeo i da ostvari značajan deo tih ciljeva. Mi smo se ovde opredelili da neke od tih aktivnosti, dakle samo deo tih aktivnosti osvetlimo i to će biti delovi koji se odnose na njegove aktivnosti u okviru Prirodno-matematičkog, sada Matematičkog fakulteta u Beogradu, Društva matematičara i Beogradske matematičke gimnazije. Hvala. Pozivam dekana Matematičkog fakulteta, profesora Mateljevića, da uzme reč. Dragi gosti, ja ću pokušati da kažem nekoliko reči. Znači, ja kada sam došao na Matematički fakultet, bio sam jedno vreme asistent na predmetu analiza i predmetu kompleksna analiza, gde je predavao profesor Dajović i bilo je to vreme kad sam ja mislio da znam kompleksnu analizu. Kasnije sam shvatio da baš i ne znam i u tom momentu profesor Dajović me je uputio malo da radim u Matematičkoj gimnaziji i sećam se tog vremena i žao mi je što možda nisam više pokazao, opet je tu u pitanju bilo iskustvo. Čini mi se sad kad bi ponovo imao šansu, ako nije kasno, da bi to bilo bolje. I sad da kažem kako sam ja doživao profesora Dajovića, znači u početku, kao mlađi asistent, ja sam uglavnom gledao neke teške zadatke, voleo sam da zadajem malo i teže, a vidio sam da profesor Dajović stalno gunđa Miodraže, ne može to tako, studentima treba da dati pismeni koji je primeren. Ali za to je potrebno izvesno iskustvo i kasnije, sad recimo to u potpunosti shvatam. S druge strane, profesor Dajović je imao tu ljubav za matematiku i želeo je da matematika bude više prisutna u životu i on je i pisao neke elaborate u to vreme, tadašnjem, da kažem, Saveznom izvršnom veću i uspeo je da popravi položaj matematike, a na Matematičkom fakultetu se borio ono što mi popularno zovemo primenjena matematika, računarstvo, veze matematike sa drugim oblastima. U stvari, ono ko sam ja razumeo, profesor Dajović je bio u Moskvi, posetio je još neke gradove, možda je bio i dovoljno mudar, pogledao je njihove programe. Ako je nešto dobro, nešto može i da se uzme i prilagodio ih je uslovima u Beogradu. U želji da matematiku približi, recimo, širim slojevima, on se dosta angažovao oko takmičenja, oko otvaranja matematičke gimnazije. Naravno da je video sličnu gimnaziju, verovatno u Moskvi, a sad se ona možda zove gimnazija Kolmogorova. Znači, video je neki primer koji je radio dobro, uz razne poteškoće, uspeo je ovde, mislim i sa saradnicima, tako da otvori matematičku gimnaziju koja je doživela niz uspeha i svake godine na takmičenjima, što je direktor govorio. Na Matematičkom fakultetu uveo je smerove
mi ih popularno zovemo za numeričku, učestvovao je prilikom nabavljanja prvog, ja sad kažem te mašine neke, bila je to neka ogromna mašina koja se može negde vidjeti na matematičkom fakultetu. Možda se on sam nije specijalno bavio računarstvom, ali je video da će ta oblast biti jako popularna i nama se desilo to čudo da je matematika bila skoro najpopularnija. Pri upisu to nije bilo očekivano, da smo imali preko 1100 kandidata, a većina od njih je ipak išla prema informatici i računarstvu. Zatim treba reći da je za to vreme, pošto su veze između zapada i istoka bile teže, uspeo da organizuje simpozijume gde su mogli ti naučnici koji su pripadali ono što mi zovemo zapadna sfera i istočna sfera da se sretnu. Ja se sećam recimo 3 takva kongresa koje je organizovao i eto, još da kažem, sticajem okolnosti, profesor Dajović se prvi u Beogradu bavio prostorima analitičkih, to je Hardijevim prostorima. Ja mislim da on donekle samouk bio, mada mu je mentor bio Tadija Pejović, ali Tadija nije baš bio iz Hardijevih, a Tadijin mentor je čuveni Mika Alas, tako sad ta vertikala kod nas skoro uvek ide od Mike, pa se onda grana. I eto, mi smo pokušali, mada sam ja to kasno shvatio, da nešto organizujemo i mi sad svake godine imamo taj kongres matematika i primene i naš predsjednik akademije, profesor Hajdin, je uvek otvarao te naše skupove. A to je ta bila vizija koja čovjeku kasnije dolazi, taj pokušaj da se približi matematika te ideje. Jer ja još jednom da kažem, jedno je raditi matematiku zatvorenu sobi, što sam ja dugo vežbao, ali bez kontakta sa ljudima, onda to nekako ispada, to nije živa matematika. Znači, prosto dali smo tu drugu ideju, što se meni, kako sam stariji, a možda sad i slabiji mogu da radim, sve više sviđa. Tako da, eto, da ne širim, ja bih vas još jednom samo sve pozdravio. Prijatno. Da, sada će profesor Kadelburg ispred društva matematičara verovatno govoriti o ulozi profesora Dajovića u društvu matematike. Najpre pozdravljam naravno sve goste i želim da i ovom prilikom se podsjetimo i prvih dana gimnazije, a i aktivnosti profesora Vojina Dajovića u to vreme i pre i posle. Što ja treba da govorim u ime Društva matematičara Srbije, čiji je profesor Dajović praktično jedan od osnivača. Počeo bih time da pomenem da je tim povodom Društvo matematičara jednog svog časopisa Nastava matematike posvetilo ovoj 100-godišnjici. Ima nekoliko primjeraka ovde, a ima je i na sajtu časopisa, tako da ko želi može da pogleda nešto detaljnije od ovoga što ćemo danas pričati, jer ovde nema toliko vremena da se previše govori. Profesor Dajović je, što se Društva matematičara tiče, rekao sam već, praktično jedan od osnivača, bio je već u inicijativnom odboru 1947. godine. Društvo je osnovno 48. januara, prvi predsjednik je bio pomenuti profesor Tadija Pejović, a Vojin Dajović je već tada bio član uprave, već 1950. sekretar, a kasnije u nekoliko navrata predsjednik. Ali čak i kad nije imao formalnu funkciju, praktično se u Društvu matematičara i fizičara radilo pod njegovim željama i po njegovoj viziji kako to treba da izgleda. Ja ću pomenuti samo nekoliko nekoliko značajnijih stvari koje su tada učinjene. Praktično je zasnovano sve ono po čemu je Društvo matematičara danas prepoznatljivo, dakle i naučni i stručni rad, rad sa nastavnicima, rad sa mladima, takmičenja i izdavačka delatnost, sve je započeto u to vreme, nekih 50. ili 60. godina.
Već je pomenuto da je profesor Dajović bio veliki organizator i jedna od njegovih akcija, sve ovih simpozijuma koje je profesor Mateljević pomenuo, je bila vrlo organizovanje jednog skupa koji verovatno može se smatra skupom sa najvećim prisustvom poznatih imena matematičkih u Beogradu. Bilo je to 1960. godine, kada je prilikom održavanja Trećeg kongresa matematičara Jugoslavije održan jedan međunarodni skup koji se zvao Koordinacija nastave matematike i fizike. Dajović je bio jedan od članova organizacionog odbora, a ja ću za one koji malo više pamte i znaju reći neka imena koje su tu bila. Tu je bio recimo Marshall Stone, čuveni analista američki, Richard Courant, osnivač Courantovog instituta, Vasilij Sierpinski, čuveni poljski matematičar, Choquet, čuveni francuski geometar i još mnogi drugi. Kao što je već rečeno, Vojin Dajović se čitavog života, čitavog radnog veka borio za matematiku. Za položaj matematike i nastave matematike u ovoj sredini i šire kad god je to bila prilika. Ja ću i s tim u vezi pomenuti samo jedan detalj. Po svom povratku iz Moskve 1962. godine napisao jednu opširnu studiju o potrebi, o značaju matematike i nastave matematike i uputuje na razmatranje Saveznoj vladi, Saveznom izvršnom veću tadašnjem, što je rezultovalo jednim dokumentom koji, da ne bih pogrešio, ću pročitati kako se zvao. Preporuka odbora SIV-a za prosvetu i kulturu za unapređenje matematičkog obrazovanja. Delo je strašno birokratski ovaj naslov, ali je dokument bio vrlo suštinski i vrlo bitan za razvoj matematike, jer su njime, recimo, naređeno je povećanje plate profesorima matematike koji su bili deficitarni tada. Naređeno je povećanje broja i iznosa stipendija za studije matematike. I uvedene su postdiplomske studije na Prirodnom matematičkom fakultetu. To je rezultovalo, između ostalog, višestrukim povećanjem broja upisanih studenta na matematiku, koji je do tada bio dvocifren, postao je višecifren, trocifren u svakom slučaju, i studenta matematike i nastavnika matematike je bilo sve više. Kao što sam već rekao, sve ostale aktivnosti Društva matematičara su razvijane, započete praktično u tom periodu, aktivnostima najviše profesora Dajovića i mora se reći i njegove supruge Milice Dajović. Između ostalog, ono po čemu je društvo najprepoznatljivije, ako ne i najvažnije njegove aktivnosti, to su takmičenja. Započeta su krajem 50. godina, 58. godine održano je prvo gradsko takmičenje učenika srednjih škola u Beogradu i kasnije se to razvijalo i širilo. A ja ću samo ponoviti deo onoga što je rečeno na ovom skupu koji je prethodio, pošto nije isti auditoriju, a mislim da bi trebalo svi to da čuju. U vezi sa takmičenjima profesor Dajović je bio glavni inicijator nečega u vezi sa međunarodnim matematičkim olimpijadama, što je opredelilo čitav razvoj međunarodnih olimpijada. Kratka istorija, znači opet matematičke olimpijade, to mnogi znaju, a su se zvale međunarodne, u stvari su bila u početku interna takmičenja istočnog bloka, učestvovali 7-8 zemalja istočnog bloka u početku, međutim, Vojin Dajović je iskoristio svoje veze iz Moskve, svog boravka u Moskvi, da izdejstvuje poziv našoj ekipi, da ode na 5. olimpijadu u Poljsku, 1963. godine, i vrlo brzo nakon toga da Jugoslavija dobije organizaciju olimpijade, te je 1967. organizovana 9. olimpijada na Cetinju, mada je kompletna organizacija u stvari bila Društvo matematičara Srbije i Vojin Dajović je bio predsjednik organizacionog odbora. Glavni potez koji je tada učinjen jeste bio da se pozovu
zapadne zemlje, nekoliko njih, prihvatilo ih je 4, Engleska, odnosno Velika Britanija, Francuska, Italija i Švedska, tako da je probijena ta breša, to ograničenje da samo istočne zemlje učestvuju, kako je po nekim pravilima svaki sledeći organizator morao da pozove sve prethodne učesnike. To je nastavljeno i, da kažem, po ugledu na taj naš potez svojevremeni, olimpijske ekipe je počela da raste i, kao što dobro znate, sada broji preko 100 zemalja iz čitavog sveta. Još dosta toga bi moglo da se kaže, a ja ću vas zamoliti da kažem nešto lično. Dakle, neke svoje lične utiske o svom viđenju i poznavanju profesora Vojina Dajevića. Imao sam tu sreću, mnogi znaju, da budem upisan kao učenik prve generacije u 2. razred, tada se počinje od 2. razreda u ovoj školi. Još veću sreću, to opet nisu svi imali, da mi profesori Vojin i Milica Dajević predaju sve te 3 godine. Toliko smo ih viđali te 3 godine, da smo ih zvali mamica i tatica Dajević. Ono čega nismo možda bili svesni, to je koliko su oni vodili računa o nama i koliko im je bilo stalo kako ćemo dalje da se razvijamo. Mi smo se, naravno, maturirali, otišli na razne fakultete, manjina je došla na matematiku i opet se slučajno dogodilo, pošto studenti polažu ispite različitim redom, ali kod mene se desilo da je moj poslednji ispit kompleksna analiza bio upravo kod profesora Dajevića. I kad se ispit završio usmeni, on mi je čestitao na diplomiranju, ili tako, i rekao, dođi u avgustu u matematičku gimnaziju, imaš posao. Dakle, on je tačno znao ko i kada šta radi i gde koga treba da postavi na koje mesto. Srećom, sve sledeće uprave ove škole su prihvatile taj njegov metod, tako da među današnjim profesorima, što stalnim, što spoljnim, skoro da je većina bivših učenika matematičke gimnazije i svi oni koji imaju tu želju i mogućnosti da na neki način, ne mora biti profesori, mogu to biti neka nastava sa strane ili bilo šta drugo, da učestvuju i da budu dalje vezani za ovu školu. I to je još jedan njegov od mnogih doprinosa. Hvala. Za ovu priliku u matematičku gimnaziju došli su i neki gosti koje bih ja posebno pozdravio. Tu je profesor Moskovskog univerziteta i jedan od poznatih autora mnogih udžbenika matematičke analize, Vladimir Antonović Zorić. A pozdravio bih i svog kolegu iz ove škole, iz prve generacije, koji je sada akademik Crnogorske akademije nauka, profesora Milojicu Jaćevovića. Profesor Zorić je želeo da nešto kaže ovim povodom, pa ga molim da dođe. Znate, mi smo malo pre smo imali vrlo toplu setnicu tamo dole u sali i mnogi su govorili o tome da profesor Dajević ponekad je bio vrlo ozbiljan, a ponekad je znao da se našali. I ja ću sad ići u ovu drugu stranu mogućnosti profesora Dajevića. Znate, tamo u sali gde smo bili, na zidu imate slike nekih matematičara. Jedan od njih je
ja sam zapazio da tamo Erdeš. Erdeš je živio dugi život, otprilike tako kao i Adamar, oko 100 godina. I kad je Erdeš bio već vrlo star, došla je neka novinarka za intervju. I na kraju tog intervju ona ga upita koliko otprilike imate godina. Erdeš malo pomisli i odgovori sljedeće. Znate, kad sam ja bio sasvim mlad čovjek, ja se sjećam da je nauka otkrila da je Zemlja 2 milijardi godina stara. Sad nauka tvrdi da je Zemlja 4,5 milijardi godina stara. Znači, meni je otprilike 2,5 milijardi. To sam rekao da je nauka, vidite, vrlo korisna stvar. Ona može da produži život, više nego biologija. Sad, još jedno, zašto vrlo korisno dobro raditi kad si mlad, da učiniš što možeš više. Ja sam pomenuo Adamara. Meni je jedan profesor, u stvari profesor Švarc, on je bio za mene u matematičkom kružoku, je bio rukovodioc. Sad je on čuveni matematički fizičar, on radi na Kalifornijskom univerzitetu i on mi je pričao sljedeće. U toku Drugog svjetskog rata Adamar je morao da beži iz Francuske i došao je u Sjedinjene Američke Države i išao je na neki univerzitet da dobije posao. Došao je tamo, našao je nekog čovjeka, ja ne znam, možda iz administracije, možda šta, i taj čovjek mu kaže, znate, kod nas je običaj ovakav. Ako čovjek želi da dobije posao, on mora da dobije neku rekomendaciju čuvenog čovjeka. Ko bi mogao da vam da takvu rekomendaciju? Adamar pogleda na zid, vidi svoju sliku i kaže, pa ovaj. Znači, zaista vrlo korisno da već imate zasluge. I zadnje, hoću da kažem nešto za mladu generaciju. Za delikatnu mladu generaciju. Kad je umro profesor Arnold, nekoliko profesora su napisali članci uspomena i jedan od njih je bio profesor Eli Ashberg, koji je poznavao vrlo dobro Arnolda i on se sjetio sljedeće. On je radio negdje, ne u centru Rusije, nego u nekom gradu, ali imao je vrlo dobre mlade studente. I on je obećao tim mladim studentima da će on jednom pozvati vrlo dobrog matematičara. I dogovorio se sa Arnoldom da Arnold dođe i da održi jedno predavanje. Arnold je došao, a Arnold je vrlo volio malo da isprovocira. I u toku predavanja on je ovako pričao nešto i onda napisao kosinus nule je jednak nuli i išao dalje. Završilo se predavanje, Arnold dođe i kaže Eli Ashbergu, znaš šta, ti si mi govorio da su ti vrlo dobri studenti. Ja im pišem kosinus nule jednak nuli i niko mi ništa nije rekao.
Ovdje Arnold idućeg dana dolazi Elijašberg kod svojih studenta, pita kako je bilo, šta je bilo i onda jedan student ustaje i kaže: znate profesore, vi ste nam obećali dobrog matematičara, a on piše kosinus nule jednak nula. Dobro. Meni je drago da se sjetimo profesora Dajevića. Meni je drago da vidim tu mladu generaciju koja je toliko dobra i toliko delikatna. Hvala poštovanim profesorima. Nijedna naša priredba ne može da prođe bez Alekse Brkića i uživanja koje nam pričinjava njegova muzika. Aleksa će nam svirati na starom mističnom instrumentu kaval, a predstavit će se kavalskim morom. U junu je naša škola po drugi put organizovala matematički međunarodni kup. Prijavila se 21 ekipa iz 13 zemalja. Zahvaljujemo se organizatorima, ali posebno izdvajamo naše volontere, đake naše škole, bez kojih kup ne bi ni mogao da se izvede. Na početku jula imali smo pesničko veče i promociju zbirke pesama Predraga Obradovića. Najaviti Peđu nije lak zadatak. Da li kao svršenog maturanta matematičke gimnazije, izdvojiti ga bronzanom medaljom sa olimpijade iz astrofizike ili kao studenta elektrotehničkog fakulteta. Peđa je od glave do pete pesnik. Imali smo zadovoljstvo da ga pratimo od njegovog 7. razreda i da se radujemo svim njegovim uspesima na najprestižnijim poetskim konkursima.
Na poslednjem pesničkom konkursu Limskim večerima u Priboju Peđa je osvojio prvu nagradu, nakon čega je objavio svoju drugu zbirku pesama Otkucaju u vetru. Mi smo Peđu predstavili na jedan način, a na drugi način su ga predstavile njegove profesorke srpskog jezika Mirjana Mićić i Anđelka Petrović. Jedne julske večeri u kući Đure Jakšića profesorka Anđelka pročitala je tekst pod naslovom Bajka o pesniku. Imamo priliku, jer tekst zaslužuje tu pažnju, da ga i sada čujemo. Priča o Peđinoj poeziji, bar iz mog ugla posmatrano, mogla bi se nazvati bajka o pesniku, a bajka, na izgled kao svaka druga, počinjala bi ovako. Nekada davno, pre 5 godina, bilo jedno odeljenje i jedna nastavnica. Kada je nastavnica, savladavši 7 gora i 7 fakultetskih mora, prvi put ušla u odeljenje 8B, zateklo je 20 i nešto ljubopitljivih dečjih lica. I svi gledaju samo u nju. To je onih nezgodnih 15 minuta predstavljanja kada đaci još ne znaju ko je ona, a ni ona ne zna šta da očekuje od njih. Odmeravaju se, procenjuju, osluškuju i čekaju da neprijatnost prođe. Nastavnica nekako procedi svoje ime, ko je, šta je i čime će ih mučiti narednu godinu dana i baci zlatnu jabuku neprijatnosti đacima. Sada da njih čuje ko su i šta su. Ređaju se dečija imena, neko se osmehne, neko zbuni, neko ustane pa sedne, neko pita jel ja, zna da jeste i tako doguraše do poslednje klupe u redu do vrata. A tamo sedi bucmasti dečačić. I to nastavnica nikada neće zaboraviti, prilično samouvereno reče. Ja se zovem Predrag Obradović, odličan sam učenik, imam 5 iz srpskog, pišem pesme i imam objavljenu zbirku i doneću vam i sledeći čas. Nastavnica osta zatečena. Ni sam car iz bajke se ne bi tako predstavio. Časovi srpskog jezika u matematičkoj gimnaziji, srećom ili nesrećom, prosudite sami, ne ponavljaju se kao u bajci. Nema ih 7, nema ih ni 9, a nema ih ni 12 nedeljno, ponavljaju se par na 4 puta, pa se pesnik i nastavnica sretoše već sutradan. Predrag donese zbirku, svetloplave korice, naslov Svitac nade. Izvinjava se što nije napisao bolju posvetu, a posveta glasi: Profesorka, nadam se da ćete se bar malo zabaviti čitajući, bar 10. deo onoga koliko ja uživam pišući. Nastavnica sa oduševljenjem prihvati poetski dar, pročita pesme i zaista se zabavi. Bar 3 puta, bar 7 puta, bar 9 puta više nego što je pesnik pretpostavio. Od tada je živela srećno i zadovoljno, jer je imala čast da upozna velikog pesnika dok je još mali i da joj on lično pokloni knjigu sa posvetom. Nije li to srećan kraj ili možda srećan početak? Sad, stvarno poezija. Dobar dan. Pročitat ću vam 2 svoje pesme. Iskrena pesma. Ne umem da ti napišem pesmu. Pesnici lažu, maštaju, a ti mi previše značiš. Lažem. Ti si mi ništa, samo još jedan prolaznik. Volim tu senku koju bacaš, ne svetlost kojom zračiš. Kad kažem, volim te, lažem. Veruj mi, ne volim tebe ma kako ti izgledalo, ti si još jedan prolaznik u kojem vidim sebe, potrošno ogledalo. Ne umem da ti napišem pesmu, da složim u reči obmanu i da te zvukom zavedem, ti si još jedan zalogaj kojim hranim sujetu, kamen kojim zidam oko svog srca bedem. I tamo, ja ću se skriti u sobi od plavog srebra, kajati se za grehe, ali nastavljati da žudim. Gledat ću svoje odraze, mračne od čežnje i gordosti, šaptati tvoje ime i čekati da poludim. Bol. Sidra me vuku i grabe. Moje slomljene krike učutkuju u peni. Rime su previše slabe da zadrže slike koje tonu u meni. Nestaju u dubini kineski začini, svila,
Kašmir i žad, paluba mrtva, u tmini, vetar vezele čini pa jedra puni jad. Zatiše guši rimu od vetra pletućoj seni, tišinu, talase lažne. Ne znam da kažem plimu koja urla u meni, reči su previše snažne. Za ovaj dan škole sastavljen je orkestar koji povezuje ljubav prema muzici i matematici. Anđela Bašić, Tadija Mitrović i Nikola Marinković sviraće nam Svilen konac, a zatim će Tadija Mitrović odsvirati Brevalovu kompoziciju Končertino.
Ideju profesora Dajovića o jednoj izvanrednoj školi na najbolji način nastavljaju i naši učenici. Evo prilike da se zajedno podsjetimo osvojenih medalja u prošloj školskoj godini i iscrtamo mapu naših zlatnih, srebrnih i bronzanih putovanja. Iz Južnoafričke republike sa matematičke olimpijade naši učenici vratili su se sa 4 medalje. Molim učenike da nam se pridruže na scenu. Dušan Drobnjak osvojio je srebrnu medalju. Luka Vukević takođe srebrnu medalju. Ivan Tanasijević osvajač je bronzane medalje. Maksim Stokić bronzana medalja. Olimpijada iz fizike održana je u Kazahstanu, a naši učenici doneli su u Beograd 3 medalje. Uroš Ristivojević srebrna medalja. Mihajlo Đorđević bronzana medalja. Luka Bojević bronzana medalja. Na olimpijadi iz astronomije i astrofizike koja je održana u Rumuniji, naši učenici osvojili su 4 medalje. Ivan Tanasijević zlatna medalja. Luka Bojović bronzana medalja. Predrag Obradović bronzana medalja. I Đorđe Žikelić bronzana medalja. Na juniorskoj informatičkoj olimpijadi održanoj u Beogradu naši učenici osvojili su čak 6 medalja. Filip Besović zlatna medalja. Vladimir Milenković srebrna medalja. Svetislav Gajić bronzana medalja. Filip Ćosović bronzana medalja. Andrej Jakovljević bronzana medalja. Aleksa Milisavljević bronzana medalja. Juniorska matematička balkanijada održana ove godine u Ohridu posebno nam je draga. Tim Srbije osvojio 6 medalja, a svi 6 su pripali našim učenicima. Ivan Pešić osvojio je zlatnu medalju. Lazar Radojević osvojio je srebro. Braća Igor i Marko Medvedel osvajači su srebrne medalje. Danica Zečević osvojila je bronzu. Aleksa Milović takođe osvajač bronzane medalje. I najlepše smo ostavili za kraj. Na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, održanoj u Turskoj, naše učenice osvojili su 3 medalje. Bogdana Jelić srebrna medalja. Marijana Vujadinović bronzana medalja. Jelena Trišović bronzana medalja. Vreme koje je pred nama iskoristit ćemo da se iz mnogih drugih gradova vratimo putevima popločanim zlatnim, srebrnim i bronzanim medaljama. Jer mi nastavljamo tradiciju jedne nadaleko čuvene škole i viziju jednog čoveka kojeg se danas sećamo sa uvažavanjem. Pozdravljamo vas do sledećeg susreta.